Kapitang Inteng! Nana Tuyang! Nana! Oh, apay aya. Makauma ka mo. Ayab ka lang ayab dita. Umay ka nga ro dagasan, tada ikap tayo ita. Ah, nagkunakan ka nga umayak makiikap. Kunak, ano umay kayo kan itataba dong? Tapurok tayo na dyan malinisan. Mabitlaan tadamagakin ni Badong no kaya na. Badong! Kayat mo ka no, ti mapanagikap. Ay, di kayat. Di na ka no kayat. No kasta, siyak lang, timapa. Ay, katun ah. Si Kagayam tinagaga. Kunak, ano umay kayo tumulong? Saan? Masadot kami at tumulong-tulaw. Say-sayang aglag, ti oras ko mapanaglinis-linis ita. Sa pinagpudat, Kawan mo. ay bayam nga ramidin na giti opisyal na ita. Datayo kita, ti paglinisin da. Kita ang Badong. Ado nga agpaiso tinapan naglinis. Bayam ida. Kaya da siguro ati mapudutan, kin mabanlaw. Imbag kumaano da merinda. Patsiyamot nagpamerienda ni Kapitan. Ay, yawan, mabisinan ka lang araw. Mapudutan ka ba? Ay, talaga anariga ti agayab iti umay agdalos rigor. Huwag nga ro kagawan. Dinagas ko pa yung danana Tuyang kan tataba dong. Sanda akayat dagita ti tumulong? Sa bagay, ado tayo matkit day. Wen, saan kayo madanagan ta saan tayo mabisinan? Tamom, nagluto ni Mari Banang iti merienda. Ay kat nagsaya atin no kasta. Ay, wen, nariga ti aglinis. Nang runa no kastoy nagpudot ti panawan. Ay sayang, nagiti saan ngay may. Ta saan da makamerienda kagawan. Apay ngay, Mare. Saan kayo matanapan nakiikap, idi kalman? Ay na, masadot kami maray. Ay, sayang. Kasaan kayo nga imay? Anya ko matisayang dita. Ay, kat naramanan nyo kumaakan ni Badong mo dyan lutok a merienda. Ay, ada merienda. Katuwain. Ay, sayang. Kasaan nyo ang naramanan kan ni Badong mo? Ay, unay mo't da jay akaruba main. Di naman laing bagbaga nga dagayang merienda. Iso ati makunak, Marituyang. Inton sumarunong nga adda ikap. Umay kayo kan ni Badong mo. Kaano ngay nga raw ti sumaruno nga ikap. Ay, damagam akan ni Mari Kuanang. Taam mo na ti schedule ti sumaruno a panagikap. Ayun, ay mo na kita tataon. Tadi da pa ibagang adda magayang merienda. Iso nga ron ti kunakin ni Maribanang. Linis lang, matikunada. Di ka madanagan. Tamapan ko damagan kin ni Marikwanang. No kaanon tumanon ti panaglilinis. Wait, ingka damagay. Kin numabalain, damagay no anya klase a merienda, ti dasarda. Apay ngay, Mare. Saan kayo mat ngay may nakiikap? Iso nga ron day tatirasaw no apay nga imayak dito'y paraangan mo, Maray. Tamay ko damagan no kaanon tumanon ti sumaruno a panagiikap. Damagak to ka ni Mari Kuanang no kaano manan ti sumarunaw. Kano anya a klase ti merienda? Ti amok kat mabayag pa'y ti sumaruno a panag-iikap. Ay unay mo daytan. Apay mo ngay. Idi pa naglinis, saan kayo nga imay? Ita, apurado ka, jay sumarunaw? Ay na, awan lang amin kinakaibagbaga nga dagayang merienda. Wala, tadagayam ni Mari Banang, anahanos nga agluto iti merienda. Mabalin nga inton bigatan ti panagiikap, Maray. Damagaman kini Marikwanang. Ay na, saan mo't amabalin na? Sanda kaming samong nga minakayat nga iraman iti merienda. Ay, saan mo't akas na, Mare? Kahit apay nga nga raw. Basta, inton sumaruno a panag-iikap, umay kayo kan ni Badong Mau. Wan, umay kaming tao. Rigor, dabasol mo ka na kami, kinituyang ka. Nay, awan mat amo kabasol ko kada kayo tataba dong. Adda magayang merienda, hindi ikap. Sa mo malang mga imbagbagamay. Ay natata, jak amo nga da merienda ide. Kaya't mula nga saan kami ang makapagmerinda. Ha? Ay, sayang nga ro da. Tas saan kayo anapan? Espesyal di naramid ni Kapitana a merienda. Sa payuray mo lang katawa. Ha? Eh? Ibagbagak lang, mate.
Intod maminsan nga gayab ka, iyon unam nga ibaga nga da merienda. Number 1 day ta. Tapno awan makun ko na da pari badong ken Mari Tuyang. Impaskilan ni Mari Kwanang ti may papan iti ikap inton bigat. Ay nasayaat met Mari Ana. Tapno mabasa da Mari Tuyang ket saan da nga agreklamo. Agreklamo dakit din asaan da kano anapakaamon nga da merienda. Ay wen gayam Mari. Insurat ko maan ni Mari Kwanang nga da merienda. Ay, wala maray. Pansit ko naman. Pansit kan Diyos. Wan maray. Day tatiin surat ni Mari Kwanang. No kasta, sigurado nga adun to ti umay agikap. Ay, wala maray. Inayon tanda pari ba daw kan Mari Tuyang? Tuyang, adda kayo mo dito paglinisan. Wan, dua kami kinibadong ko, ti kasasapaan. Parbangon pa lang, imay kamay. Imbag man tatabadong. Saan kami pa yun ang nagmulumaw, tanarigat ang timaunaan. Ha? Tangay, nasapa tayo nga imay. Rungyan tayo nga rudan kaglinis. Nagkuna nga umay kami aglinis. Saan kayo ang makiikap? Umay kami la makimerienda. Ha? Sige, agpila kayo amin, tamaikan kayo iti merienda. Siyakman pa'y ti umuna, maray. Unay magpaitan, sumingit kayo pa'y Mana Tuyang. Siyak ti umuna, tanay, iyalaak ni badungkaw. Sige, Mari Tuyang, si kanti umuna dito'y pila. Ay, kunakon ka. Kumarik na iti nagluto iti merienda ko naman. Ayan na ayan, ni badong mo, Maray. Dayjay man, Nakaturog sa mat ija sirok ti kayo. Wun, maray. Mayak ti uurukan na itay. Anya amat ten. Awan mat inararamid na nanatuyang kanta badong. Isoda pa ti imo na ang nagmerienda. Ay, huwag nga rod Ni nanatuyang nagapapiras lang iti kuto na dita sirok ti kayaw. Kat ni pari badong ngay. Naturong Nang nagminto pa iti panagururok na kabayatan ti panaglinlinis me. Ay, unay mo dagitan. Imay dalang nagmerienda. Ayunay mo dahil ito apansitin to yan. O magkarnida. Awan pa'y ramraman na ko ng kidi, Ay, puro karots tilaok na, Makita mo dahil ito apan ang loko na kada tayo to yan. Agayab na nga da merienda. Ang awan mo ramraman na. Ay, ramanan taman da ito'y tinimplada ay Diyos. Langa na langay. Awan raman na dahil ta. Wah! Kasladanaw! Ada mo basit akulor na. Saan ang nasaya at da ito'y badaw? Kanya nga ti plano mita. Gawitan, sayang lang ti oras kan panawon ta ditaw. Ay agawitan. Ituloy ko ti maturog iji balay. Nay, apay ngay tanagawid mo tanda Mari Tuyang kan pari badong, Maray. Wen nga raw, binagkat da matay aplagdan. Imay dalagayam naturog. Nasaya at matkit di at tanagawid da. Saan da matatim mulaw? Sapay ado pa'y tinasken amalinisan. Ay kat ituloy tayo ati aglinis, uray awanda. Yes, nalpas mat lang ti ikap itangal daw. Ay, nalpasan. Wala natuyang. Nagsapa kayo ba't nagawid ka ni Tata Badong? Kasano asan kami nga gaway? Saan mo't anaimas jay pansay? Ore tada merienda tayo. Apay, di mo nadlaw akurang tirikado na. Saan tayo kumanadilawan? Saan anaimas? Nagregat taglinis. Ngamdiin pameriendada saan mo't anaimas? Saan kami ton nga umay kini badungkaw? Saan kami anauyaw, kinituyang kaw, ana. Ibagbagak lang king ka, tipudnaw, nga awan ramraman na dyan, Diyos. Saan ana uyaw ti kasta? Ay, dakas na uyaw, ana. Hangam di pansay. Asinaw, tinang isagana iti dayjay. Ni Mari Banang. Ibagam tuman, intod sumarunong aglutaw.
Kaduan na, tirikado na akarnay. Kahit pangalaan na ngay nga rodmat, iti irikado na nga daw. Nagado dita. Mabalim mga agtiliulatan ka nagiti agwalang-walang amanok iti karo ba? Ay, saan mo't anasaya at tikasta, paray? Mabalain, basta mailaw ka karnay ijay pansay. Nya kita saan na mabalining ngay. Intun sumaruno nga ikap, umay kayaw. Ay saanin ana. Uray no da merienda. Saan kami amapan? Awan tumanan raman na ti may sagana. Sayang lang ti oras. Iso asaan kayo nga umay? Saanin na. Nagsaritaan man kinituyan. Asaan mi asayangan ti oras kin panawin may iti kakasta. Kasta ka day. Malangarod, ibagak ka ni Marikwana ang asaan na kayon nga iraman ni Jelistaan. Wain sanayin. Paypaylaan ngay. Adda ka nung amin kwarta ang maawat dagiti makiikap kay. Ha? Ay adda. Manungay. Ay ibagam nga raw kini Marikwanang. Tailista na tinagan may kinituyan ka. Idinangag mo ti kwarta. Nagalisto ka nga agpalista itinagan yaw. Wain, ibagam kini Marikwanang. Tada kamay ti umuna nga ilista na. Daitid ta kwarta nang nagbaw. Nangag ko. Apay, masapul pa'y ayang ulitin nga ibaga dita kasi nagtilapayag ko. Sa bagay, basta kwarta, manggagbaw, uri atayaw. Anya, mapanta ka di manang. Ay kit mapanta. Nukas pangarigan tamang teda iti siya nga ribo ti maysa. Ha? O di adda mayawid ta 2,000. Ay kit na, 2,000 adagos ko naman. Kaano aya, asap-sapaan tamanon ti mapan. Kasapulan ka no ti walis kan anya managamit na paglinis na natuyang. Nagkuna, ay pakpakawan ta gitugot iti kakasta. Kasapulan ka no, tapno makapaglinis tayo. Adulamay. Saan kayon saman nga umayaglinis? Umay kamay, nagkulakan ka asaan. Kan masapa kaming to. Da kaming tumanon ti kasasapaan. Addan to kano itida akwarta karag iti aglinis. Iso nga raw nga umay kamay. Payapayang mandamari tuyang kan pari ba dong, maray? Ay, anda aya. Agdadamanin ijay sirok ti kayo, anak katugaw. Nay, kunak man no tumultulong dang aglinis. Ay, nasa padang nga agpayso asimbang pag. Ang saan damat at tumultulong, Mariana. Ay, kasanuda nga tama ikan iti kwarta no kastada may. Umay dala ang samot alalaan ti kwartada. Naglawag jay imbagada ijay munisipyo maray. Saan ang maikan dagiti saan da ang makita nga aglinis? Ay ket, adda nga rod saan ang maikan iti kwarta no kasta. Ayan na nga, jay iwaras da kwarta. Nalpas dan anagyawaras na. Na, apay ngay, asaan da kami nga inikan kini badungkaw. Saan kayo kano matatimulo nga naglinis? Nagtugtugaw kayo lang, may. Ay, sana mabalinday taon. Naskun nga ikanda kamay. Ay, awandan nagawi doon nagtinagyawaras. No adda reklamo yaw. Mapan kayo agreklamo, di munisipyo. Ay nanatoyang. Kasano nga may ranod kayo iti pagsayaatan? Ketsadot kayo man. Yang sakbay na, kaya't may mga nakablawan ni Sir Michael Vest. Dita Bulbulala, Santiago, Ilocosur. Ken, kada kayo aminan apo, anayat adumdumnag kadagiti drama ni. Ala, sige! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday ko ang estasyon. Agyaman ko iting kay panagdengan. Apay anak kasukat ka manan, laklakayan. Apay, gapot alakay ti taon, saan ang nagdisintay? No nasaya at tipapanan ti tao anak kadisintay, awan dakes na.
Ngam kasken ka sa bali manen ti papanam, madidaytan. Anya ko maasabali manan ako nam. Ay, san kon nga ibuksilan, taamumon ti kayat ko asawan. Awan malating ka malablabay. Awan ti mading aramid kaw. Naklagag pasyar. Sino man ang ting kapasyaran ni Biwan, wano bitaw, wano bitray. Anya manin na kita biwan ka na bitaw bitray. Ni ka di babae nga umuna, wano babae amay kadwa, wano babae amay kalaw. Anya na kita sasawa mo to yan. Ay naman lagay. Papanta ka rin, tata. Kasla ka mo't baraw iti kasta alangam. Bagay ka di mo lang. Barok. Perme bagay na bagay. Mapantan, pandara kong ti tricycle ka. Ay kitang yapay ngay. Itulod na kaya ang tagilgilap asilaw. Agilgila pa silaw. Anya ngay na dyan, tata. Kasla kalasan na lalaki. Hindi ngay ayan ti ado ang mainom. Kin ado ang babaya servidura. Ay, ala. Itulod kay jay panawan kan tao, tani. Agpasada ak. Apay di mo kaya takadwain na nga ginab. At kwarta, tanaglakwak itinatenggaw. Ada kawartam, tata. Ay, kaya't ko ilibre na klakik day. Ay katwa na. Nakaiso na nga kwartak di tayo. Sige nga rin, tata. Ibatik ton ti tricycle ko, iti parking lot. Anya ka dito order niyo, tata. Ibagayo, tayo nakalaan na dagos. Di kaimasan na mainom. Kung kaimasan na pulutan, ti isad mo kada kamay. Aday. Naimas man amin ang mainom kan pulutan mi dito, tata. Ay, di nakman awagan ni titata. Taubingak pay. Napintas, abalasang. Kasta ka di, mano? Ibagayo nga rudan ti order niyo, tayo nakalaan. Ay, way, napintas, abalasang. Kaya numabalay, sika ko mati ang kanta dito yung video okay. Siyak tagbayan. Ay, ariglado, tata. Ay, manong gayam. Itad ko amin dito, saglilima abariyak. Ay, ariglado, manong. Agkanta kapaman amalpas ti umuna. Nagado dito yung nasaglilima. Di na binilang sana intoy. Nagpipintas matgayan kay babalasang da dito, itata ba daw? Apay, italaan na may kaditay. Wala rin, tata. Kanayo na kamang iturod iti pasaheros. Ngam italaan mat ni muluga, ta inawis na kami. So, asan ka nagbabawi ngayon may ditaw? Saan ka day? Wan, tata. Nukayat mo, kanayon tang umay dito. Ay, kuwa na. Wala ka ang kwarta, apay kidinasan ngay. Aglako ak tumanay, itinatnatang may kinituyang ka. Imbag saan nga gungat ni nanatoyang, no, yinom mo ti paglakwam, tata. Ay, kadiskarte lang dayta. Rigor, si Riba, nituyang ka. Tapno at daman ng kwarta. Umay tantumanan ditaw. Ay, agurno nga ba't iti kwartak? Tapno makaumayak man dito. Iso ka na yun, ti agurnaw. Tapno makaumayak, kit makitak na iti napipintas sa babalasan. Umutang akban iti sardinas, maray. Kamatis lang ngamin ti adda iti palaymay. Nabit pa'y naglako ni Badong mo itinateng na. Ita umutang ka? Naglako ka day? Napanak ngamin ijay balay ti kasinsin ko itinapalabas na daw. Diyak mo ang naglako gayam. Idi saan pa'y apimanaw da kapitan kan Kwarog. Ni Kwarog tinangiluganan ni Kabadong. Isumot lagayam ang nagdisinti arimwar itay bigat. Ang mga nuti kwarta naglakwan na tinaramat na. Anya pa'y ngay no ti kasta. Ang sa dino nga ta tinapanan na. Mamak to day tainton sumangpag. Kalut putag to, aging gadi na ibaga no naggapwan na. Awanan ti arak. Mangyag ka pa iti ado a berde toy. Miss. Ay, tata. Ay, manong gayam. Ubing ka pa'y may ti pa nagkita. Mapay nga aghabaw kan. Mrs. Miss Gayan. Apay nga nawagan na iti misis. Aglang na nga ka di a misis. Apay mga inawagan na iti tata. Apay, aglang lang nga akadimot atata. Ay, ladingit. Ibagbagak lang ti pudno. Ay, manong ka din ti apo ko yun? Kanya, apo ko. Ay, yawan ti apo ko. Kasta ka di mano? Kunak no adun ti apo ko yun. Sige nga ron. Tasirbiak may di tabangir alam misaan.
kanina pa yung agawin tata. Ay, makamaniho ka kadibay. Ang mga manuidong parmuli pagluganan ta. Anya ka tayo Dungpar? Nanay nga driver na doon. Saan ka puro si Dungpar tin malihol? Nasasayat sa no, idumog ta pa'y basi dito. Agawin tantaw, ito madamdama, Rigon. Sige nga ron. Siguro magtangar dito, lamisan tan. Siguro Ha? Kapit. Tarasan. Aguro ka ni tata ba dong? Ay, talaga na bartak. Ay, ito, urog ko man mo. Awan ka di pa'y da kapitan ka ni Kwarog, Maray. Ay, awan pa'y Marimilyan. Ay, adda ka sa pulan nyo kan na ije barangay hall. Ado nga may timbay nangala iti clearance kan certificate of indigency. Awan pa'y ni kapitan amang pirma. Ay, aganos da pa'y laeng. Tamabiit ka no ni Inteng. Ay, day tapay lati ibagam ka dagiti umay agala. Day tamot ti imbagak kadakwada, Maray. Ay, noan niya nga tamot tinakataktakan manandagi jay nga agulitag. Apay nga awan da pay laeng. Apay no awagam, taadamagam, Maray. Awan nga ruti signal ijay, Maray. No apay mo't day ta signal, taparikot iti nagduma at disaw. Di ka din nakita ni Badungkaw. Ay, di mo ko na asaan pa asimang pat, Maray. Saan ka di ako na ni Marikwanang anaglugan da iti tricycle itay bigat? Day tamot nga road, ngam aldawon, awan pa'y Maray. Ay, day ta ati saan ko nga ambo, Maray. Ay, masurunak at talagan iti day ki abadaw. Napanak ijay katarungan may. Adaw ti pinurus na. Kaawatan nga ado mo tinlako na. Inarkila na pa'y nga ron ni Kwarog, idinaglako, Maray. Nangipanan na nga ka itinaglakwan na. Ay, kat damagam to, inton sumangpet. Ha? Talagang agsarita kami itinaawang. No saan nga ti sumbat na. Pagtalawa ka, ijay balay. Bumangon kayo, tamang rikapan teresto ba, Manong? Nya ka dito, oras na. Oras nanti pa nagrikap teresto bar, Manong. Agbayad kayon. Ayan nga ito'y pitakak. Awan mo dito yung bulsakan. Inalam ka day, Rigar. Ni, apay kumangay nga alaki walit mo, tata. Ayan na nga rudin ngay. At dalaang mo dito yung bulsa ti pantalong ka. Amang ano, adda na nga la, itay nakaturog ta. Ay, kasano ngay, mes. Awan mo tinti pitakak. Sana mabalinday tarason, Manong. No di kayo makabayad, mangayab kami iti pulis. Ha? Umay kayo uminom, awan mo't gayam kwartayong? Ay, adda kwartak ijay unag tiwalik ka, adeng. Promise. Ayan na ngay. Napanan nga tati sinalbag abadaw. Ay, kanayon mula sapsapulan ni Badong mo. Sa dinulaunay, ay ati papanan na. Ay, masursuro na kun Maray. Igimpakik amin abado na. Tay kabil ko itiruwangan. Kat, kasanod nga'y no sumangpait. Inton sumangpait. Alaan na, tauray pumanawan. Di na mo la matulungan iti trabaho. Ay, agsarita kayo pa'y anaimbag. Sakbay nga arami, damday ta plano, Maray. Ay, nauma akon Maray. Nabayagan nga tup-tup pelak. Ngam ita, naungputan ti anus kaw. Umayan dagiti pulis, Manong. Awan mat gayam kwartayo. Ay, ibati kong ti silpong ka, adeng. Umay ko sa kain, intun bigat. Bayadak, intun bigat. Amin na ba? Bayadak dito eh. No, saan ka ngagsubliin ton bigat? Ilakok ti cellphone mo, kat iso ti pagbayad mo. Ay, naging ginamit ti silpon ko, ang tikit ko dito eh. Iso nga rod, nga umay ka no bigat nga agbayad. Tapno saan amay lako ti cellphone mo. Ay, sinalbag kiday na sino tinangalay, ti pitakak. Imbag ta di na naalat ti silpong ka. Ala, rumwar kayo nga rodan, tamang rikip kami. Kasano nga yung cellphone mo, no di ka makabayad no bigat, tata ba dong? Ay, dahil tangarot ti parikot ka. Sigurado aberukin ito yang ko ti silpong ka. Dabagan na laki din, o ayan na.
Ibagam ka na yung bati mi Jerry Escobar. Ay, ako ni tuyang ko No ibagak na yung batay, gaputadyak na kabayan. Anya nga rod nga, ti ibagam no birukin na. Ay, ibagak ka jak amaw. Ibagak ka na pukaw. Problema ti kwarta, pagbayad ko itininumta. Kung pinulutan ta. Pagpautang ka bang kidirigar? Nay, pangalak ngay, kat sa anak ba't na nagpasada, ta inawis nakit nga rod nga ginom, tata. Ay, sayang ti silpon ka. Sapay nangina ti silpon. Gapo iti inom. Nawa na anak iti silpon. O di, gumatang ka, no, makalako kayo manon itinatingyaw. Ay, kapilitan na kasta ti remedyo na. Tapno makagatang agmanay, iti silpon. Nasurutan mo't lang ang tidalan mo ang nagaway, badong. Apay kumangay, asaan ko ang masurutan. Kat kanayo nakmad na magmag na. Ayan tinaglakwam iti tarong kan okra. Ha? Apay, naglako kaya, may inakla nagpasyar, may. Di nakulbudan! Ayan tinaglakwam ko na! Day tangarod tinapan ko sinapaul, tawanan tay pitakak. Nauma akong iti kinaulbod mo. Makitam dagita nakasakaw kanday ta ikaman iti ruwar-tiruangan, abadaw. Ha? Apay ka di kita tuyang. Badbadong dagita. Ibaklay mo kat pumanaw ka. Pati day tadaan nga ikaman, alaang batan. Ay, unay ka mo tuyang. Papanakon ngay, kit makatudtudaw. Apay adamagam kanyak no papanam. Makamu ka mo tunay tibiyag mo. Sinay, panaw! Ay, napunuwanan ni Marituyang, Mare. Adda ka din ni ka ba daw? Addan Mare. Natanawak nga adda sa ko itirwar ti balayda. Adamat itirwangan da ni Marituyang. Idintot adamat ni pari badong itirwar. Ape adi na pasterkan ni ka ba daw? Kaslasaan apasterkan nga rod ni Marituyang. Ada pa'y igam na apugupog. Talaga nga rod anapunuan no kasta. Wala nangag ko pa'y tiinriyaw ni Marituyang ako nana. Panaw! Nagpatingga nga rod ang tianos ni Marituyang no kasta. Ay, anyang gata ti sumaruno ama pasamak. Mapantaman di ta igit ti kalsada. Tatanawan ta, no anya ti mapaspasama. Ala, darasem nga road. Tapno makabuya ta iti libre a pelikula. Ay, kasla pelikula ti mapaspasamak ita kada pari badong kan Marituyang. Ay, di nakadimot papanawin na tuyang. Awan ti amaw ka papanat. Sika lang, mati babae, ti biyag kaw. Ay, all bound! Ha? Nangipanam nga ron itinaglakwam, Itad mo kanyak tinaglakwam. Uray ka gudwalang. Napukaw nga ron ti pitakak. Uri damagam kiniligaw. Amuna, napukaw ti pitakak. Anya ti amok ngay no kinatulang mo day ti akadwam. Kasta kayo magkatalalakay. Ay buwisit kayo kiday. Sigay, pumanaw kan bataw. Panaw ko na. Ay, pakawanan nagtuyang. Saan ka ngagparintumang itisangaw? Ay, ikarik tuyang agbalbaliw akawn. Ija kaun ti mapanitiris bar. Mamati ka kumamay kanya ka. Ikan na kumapay iti may sagun daway. Ikarek, agbalbaliw akong tuyang my love. Saan na maulay? Ay natatabadong. No adda asawam. Agsingsingpet ka kuman. Ipamaysam ti asama. Hala sigay! Dadang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon VJ Putlay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kanda ito'y estasyon ayaman kamay iti ingkay panagdangan. Apay akas na ti panagkitam kanyak tuyang.
Mas daaw ang narod manang andang. Takasla ka mo teenager. Ah? Naka-sleeveless ka mo tan. Kan kasla palda ti balasang day tapaldam. Kahit maananaw, ti importante kat komportabli ak. Agraraman ka nga rod ano kasta. Kitsi ka ngay, kita manday talangam. Dayta pandiling mau, manon abulan asaan ang nalablabaan dayta. Kanday ta bulsam, nagado ti mantsana, akas ladi ka agsuksukak. Sa nabali at abakot akaw. Pwes, agsupa di tatuyang. No para ken ka, kit ayos laeng nga uray di ka agsuksukat iti badom. Ay saan kanyak? Ngamen, ado ti badok. Saan akas ken ka amay-may sa ti pandiling mau? Naa, kunamlan asino ka ba nga ado ti bado na? Ha? Makapasair ta sa uma. Oh, anya, masair ka? Lastog ka ba kita? No di mo kayat ti masair, likli kamot nga rin ti mangsair. Sigay, ditakan. No apaya si kapay lang amin mo tinasabat ko dito'y dalan. Ha? Na, kunamlan balasa nga magmag na. Idin to takuri bat-bat-batan. Ay, agrarama na bakal. Talagamit nga do tibado ni bakit anna nga, tuyan. Nyamay, unggal makita, sa balilag tatibado na. Wala, tagpapaubing nga ron. Feeling teenager. Talaga kit di nga do tibado na. Ano na ngay nga no di na usaray. Di oray man kit inal daw nga agsukat. Nagpipintas pa'y dagiti kawis na. Tagpapaubing nga ron. Ado talaga tibado na. Sa nakasking ka at lang tibado. Na, aguray ka man ba daw? Asino ka diti kanunungam, ah? Siya kaday, wano ni bakat anang. Sumba! Ay na, ibagbagak lang ti pudnaw. Kanunungam kit di ani bakat anang. Nga maing keras mo dayjay abakal. Kanya keras. Kawan, keras mo nga mingkal. Iso nga'y sakit mau. Apay, agimon ka. Iti anya agapaw? Sika ano isukat naken kuana. Ambom tuyang, uray bakit ni bakit andang, tadapay laang nobyo na. What? Wayne, nilakay si mo na bakna nga gwapaw. Aya, Iso nga uray bakit ni bakit andang, kagin injaw itibiyag na. Naragsak itibiyag na. Sana kasking ka dahi talag, chismis ti ambam. Nay, anya ti mayam, tuyang. ay na umayak la makisarsarita ken kamaray. Awan nga minti maaramid ko ijay balay. Agam siya, ado ti aramidag. Kas makitang bay, agdaldalusak dito yung likodan ti balay may. Angam agin ina na aklaan. Oray agsarsarita talata. No kayat mo akad tulungan kan. Ay, sana. Malag sarsarita talata nga rudaw. May papanitian niya ti pagsaritaan ta? Nakitam ka din ni bakit anak. Na, apay aya. Ay, nasairak iti panagsasauna. Kuna na amay may salaan ka na, iti pandiling ka. Inuyaw nakmutan. Na, kay saan mat akas ta ti ugali ni Manang Andang? Nasingpat mat day jabakay. Ti ko nam amaray, ngam na laing amang sair dayjay. Agasam, ta inuyaw na pa'y ti blusak. Anagado ka no ti mantsana. Day takadisuot mo itaablusa? Wal maray. Katwan may. Nagadumot nga minti mantsana, maray. Anya ngay dagito na imantsa. Uray nga ron laba akit saan amaikat ti mantsana maray. Kahit? Anya ti kayat mo nga ibaga maipapan ka ni Manang Andang. Awan mo't kit day. Day talaang ta makapasair ti panagsasauna. Ako namlan asino akapintasan. Kure beto pa'y mo lang po. Ay na, maray. Amangan nga men, no adda na isawang mong anak kasairan na. Iso arinis bakan na ka. Awan mo timbagak amaday. Takas iti pagaamok.
nasingpot ataw ni manang aneng. Katimakunak, lagi pa, mare. Taamangan kit dimot no adda na isawang mo, amaday. Iso abinalos na kalaan. Naimbag pa ni Tata Simon. Tanaragsak itibiyag na, rigor. Apay ayan, Jepot. Nakita ka nga raw, nagkipkibin da ka ni nananang. Nagsweet da. Ket no adda relasyon da. Makaisamak nga ro na makakita ka na kwada. Imbag da pa'y Ang siyak ngay. Awan kakibkibin ko. Ay ket agaram ka ngamin Diyak kaya ti agarad. Taures yung bata naktimay sa abalasang. I-break naktumot laeng. Uno saan? Umadayulatan, adi pa agpakpakada. Kat saan nga agsubsublay? Uno saan? Isukat dak itibak nang. Ay, kaasi kamot nga ro Un nga raw. Anya nga iti mo, no dumteng tumat lang ti babae, para kin ka. Ay, sapay kumaa. Angam? Kanon to ngay. Amang ano dumteng to, inton lakay kam, akas ka ni Tata Simon. Ay, inton jakon makabal nga agtrabaho. Anyamot tang. Anya nga ro, no kasta tigasat mo. Ay, anyamot tang kinamalas ko no kasta. Nagsamot tang. Nay, apay nga da ka, Jipot? Anya ti bagab? Kuha ko ma, kapitana. Agbakasyonak ko ma. Mapanak man inja Isabela. Iti ayan ti kasinsin mo? Wen, tabarang inja iti pakasarakak iti kaparagpag ko. Ala sikat ti baka ambaw. Kahit, asino nga iti mangbantay iti balay mo? At damot ni Rigor. Kunak no ni Marituyag? Ay saneng, kapitana. Nilatan Rigor. Sige, agbakasyon ka, no day tati kayat mo. Una, kapitana. Ay, gayam. Kano nga agsubli ni kapitan? Mabalin nga inton umay alawas, takas tamot ti kunana. Ala, agsubli ni kapitan. Kaya siyak man mo ti agbakasyon, kapitana? Wen agsisinublat kayo nga agbakasyon. Wen, kapitana. Tagbakasyonak man mo. Tainak agsapol iti asawaan. Kas kalakan ni Kuwarog. Ala nga rod, sapay kumata iti panagsublen kat addanton kaparagpag mo. Sapay kuma, kapitana. Kita mandagidya alakay kin bakit tuyang. Agkibkibin da. Kasla da bakit anang kin lakay Simon. Wan, isuda. Papanandang ay. Aguri ka. Kitain ta, no pagturungan da. Naana, kaslag turong damot iti kadadaan. Hiway, kanya nga taramidin da dita. Bayam ida, mapandang at agde dita kalidaan. Dita mo't kalidaan nga agpaiso ti papananda tuyang. Unang paisa. Ay sus, Umay kabataan, paliiwan ka ida. Kita ang tanuan niya't aramidin da dita kalidaan. ay da nga. Kanya ko mataramidin da dita ngay. Kahit agdit na nga raw, di siyempre, adda lips to lips ama pasama. Ay sus, bakit kilakay dan? Ag lips to lips na pailang may. Lips to lips and nakto, pay pa daw Malaintan. Agpaliiw ta, no anya ti aramidan na dita kalidaan. Ay sanay. Kita intangarab ti aramidan da dita kalidaan. Tapay adita tinagturungan da. Ala, intan ba daw? Ay na, agsikaw pa'y nga ta, ni bakit anal. Ay nanyala ditan di sasawag. Ay agawit ta kiday. Na, kayantan ngay pa daw. Awan damutan dito'y nagturungan da. Agawit ta kiday. Kayawit tan to'y kamuti akinali tayo di umay. Saan? Sa pulin tano naglemangan da bakit anang kanlakay si Mau. Kaya't ko makita ti aramidin da dito. Dang nga ka talaga niya. Ala, sa pulam ida. Angam siya, agawid na kaun, tamabisina kaun. Aguray kabiit ba daw? Iyay. Ta sa pulin tapay ida. At dadalain dito. Naglemang da siguro. Ta
amuda nga data. Ay, taktak lang day tatuyang. Kin Maysa, awan bibiyang mo kadakwada. Halain tan, duray man mamin anong agsigaw ni bakit anang. Kanya kumangit ti bibiyang mau. Wen maray, pudno ti imbaga. Saan laeng atin ijer ti agkibkibain. Agraman bakit kan lakay. Da bakit aneng kan lakay si Maun. Anya? Nakita mi ida nga agkibkibain. Nagturong da iti kaludaan. Kaladaan? Sinurot mi da kin ni badung ka. Yung nagpukaw damutan. Anya? Na, Nagpukaw da kiday. Nadlaw da siguro as inurot mi da. Iso ang naglimang da iti kastawnay. da bakit anang kan lakay si Mom? Nay, agpada dagi jay abalo Wen nga round. Na, anya ti katawaam? Kaya't ko nga ron ko maamakita. Noanya ti aramiden da jay kaludaan. Na, Nung naglimang da din anaimbag. ay, agpaiso ka di, day ta ibagbaga maray. Wen mari. Ay, sana all. Apalam ka di ida maray. Un nga road. Ing ka mo makita iti jay kaludaan. Gusto man langan day tamare. Bayam idan. Ay, bakit kan lakay dan? Aramidan dati kayat da. Na, Ay, unay ko dagi jay abakot kan lakay. Awan siguro kwartada. Tay jay pa'y kaludaan ti pagditanda. Maray, ang mga no nagbigdot kamot iti nakitam. Ano kumangay ti aramidan da ijay kaladaan? Anya kumapay, di aglips to lips. Na, Ay, sana all. Na, ay, awan mo marikwa ng kukwamlak umapapalaw. ay, un nga road. Mala, magsapul ka iti kadit mo ijay kaludaan maray. Tapos saan ka nga umapapalwa? Na, Nasaya at batada kayo dito'y tersena ni Kagawad Kwanang, Banang Kentuyang. Apay kaday bakit anang? Wen nga agpaisaw, adda ka di ibaga manang anan? Kaya't kulaan nga iklaro kada kayo ti inwaras ni Tuyang, may papan kada kami kanila kay Simon. Kantay ko na nga agsikugak taon. Na, anya ti saan apod now iti inwaras kaw bakit anang? Ay na, imbes ada kayo ti modelo kadag iti agtutubaw, ngamda kayo mo ti adda pa kasarsaritaan na. Apay, anya ti narami jaw iti kaludaan Chismusa ka talaga, Tuyang! Napanmi sinapol dagiti apo may tanagturong da ijay turod. Kanalingadan kamin iti nagtatayag arunaw, iso ako nam adida kam nakita. Kag naka-holding hands kayo. Anya kumangay! Gagangay na atad da relasyon may. Awang madakes na nga oray, naka-holding hands kamay. Ay, winmat nga agpaiso, Marituyang. Anya ko matimadidita. Kan agpada damot abalo. Kan agkalay sa kamin taon iti mabieg. Ngam saan ka nga imbita daw, Tuyang. Ngamain, chismusa ka. Ha? Ala, baliwam ti agistorya ka dagiti kaarobam, Tuyang. Nga awan maday nga inaramid mi ijay kaladaan. Tano saan? Idarom ka. Sa bali ti panangipapan mo iti panagturong medjay. Kitday tadakas a panangipapan mo. Isumatan ti inkasinarsarita iti kaadwan. Banag apakadadailan mi ken ni Simon. Ay, kwa manang aneng. Labid ka talaga. Ngam di mo amaw ti lablabidam. Napanan ni manang aneng, Marituyang. Ay, saan ka kano nga imbitado iti kasardakan nila kay Simon? Sapay damag ko ide nga ado ti baboy, kan dua abaka ti mapartay. Aya, Ay, nagkunangamain, anapan mo sinarsarita kadag iti tattao,
Anapanda iti kaladaan. Agpay sumo nga may. Nagturong dala iti kaladaan ngam sa balintin waras mo. Taag sikog taon ni bakit anag. Kahit anya ngay kumati aramidon da ijay kaludaan. Ay na, Marituyang, di mon ipilit. Ta saan nga rod apod no ti atap mo nga inaramid da ijay kaladaan. Napanda ijay, ta sinapul da dagiti apuda. Ngamen, nagturong da kano ijay turaw. Rason dala da ita. Talaga kit di ahusto di atap ko Nagturong da ijay kaludan. Napanda nag let's ijay Unay kamot ngaminan, Marituyang. Di ka lang amin agpampanunaw. Anya nga ita. Pagmultaan na kanimanang andang. Ituloy na nga tati ko na naapanangidaron na kanyak ijay barangay hall maray. Wan nga road, kat apag isunto, nga danto ni Kapitan. Anya amuteng. Unay kalakat ngaminan aya. Tadi mo makontrol day tangiwat mau. Kwa nga may maray. Ay, masurunak at talaga kinibakit aneng. Anya ko mati pakasuro nam ngay. Kat sika mati imuna anang sair kan kuana. Sika mati nangaramid iti parikot mo. Dayjay tumot abakit aneng. Kunamlan as inang. Aday ta ka man ako nakon. Ay namare, tiket di aramidam kat ing kakasarita ni manang aneng. Agkid daw ka iti pamakawan na. Kastalaang day ta. Kasanon ngay, no ipakapitan naklat ta. Iso nga rod nga ingka makisarita. Day talaang ti pamuspusan. Kuyugan nakman ang makisarita kinibakit anang badaw. Tagkid dawak iti pamakawan na. Ay, raman nakmanan dito parikot mo. Tulungan nakmutan na. Kasla di nakasawa. Saan ka tulungan, nukas ta parikot? Ganabo ma. Ay unay kan. Di nakpay kasyan. Kasyan ka, no saan kumakas na tiramid mo. Bagbagaan ka, Mike. Ngamas kay kaya't mulat na timang pardaya. Saanin badaw? Saanin ang maulay? Iso ako yugan na kumaamapan makisarita kinibakit anang. Ay, ingkalata siksi ka. Saan ka matulungan dita? Mabainak ka talaga. Ay, awan oras ko, nanatuyang. Saan ka makuyog? Agrogrogwata kaon. Agbakasyonak namin ija Isabela. Kuyugan na klabitin na. Apagbit lang mo. Awan oras kaon. Ingkalatan asiksi ka. Total, gapumat laday ta iti aramid mo. Anya ka matang jipaw. Di nakpay tulungan mo. Agrogrogwata nga ron nana. Ala, ingkayon. Tado pa iti aramidag. Sakbay nga agbiyahe at. Di naksingaon. Inmayak manang anong. Tanda kayat ko nga ibagakin ka. Anya ko mati umay mo ibaga. Kat nakaikadeng ako na pagmultaan kaga po iti kinachismusam. Pakawanan na kumabutan ama ng anong. Kinapudno na. Apalan ka nga main. Gaputabak bakit ka nga adayong ngam iti siya. Ngam nagpipintas payla ang dagiti kawas mo. Kankas ka payla balasan. Gaputa na pintas ka payla. Kay, anya ti kayat mo nga aramidan. Mabalin ka day apakawanan na. Kat saan nakkuman apagmultal. Ikaray, saanin ang maulay. Nagalas ngamin ti ugalim kay. Ikaray manang anong. Saanin ang maulay. Pakawanan na kumaa. Ala, tangay nagdisnudo ka ngay may agkid daw iti pamakawan. Sige, pakawanan ka. Ngam iti kanito nga inulit mo ti mangdadaal kanyak. Dakdakkel ti multam. Taaramidak ti amen, tapno agmulta ka iti dakkel agatan. Wun manang anong. Ikaray, saanin ang maulay. Saanin at talaga. Promise! Ay na toyang. Agyaman ka, tapinakawan na kanina na anang. Ala, agbalbaliw ka. Tapno mailiklik ka, itimul ka. Ala, sigay! Ditan, tinagipusan ti sa balipay, aparang. Ito'y drama tayo. Kapitan!
anything. Insurakan iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Triple R. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Pustaan ta kwarog, nakaturog ni Uncle mo niya. Wan, nakaturog pa ilaan. Agasang manday ta. Kanyat orasin niya. Malaman na, alaunan. Yung dinalpasan ng aldaw, naturog adagaos. Ay, sadot at talaga dahi tang Uncle mo. Anya sa dut asasawang mait. Kalpasan alangan, naturog adagaos. Anya ngay tiawag mo rita. Ay, nagsadot. Makapawan gana sa kasta, kapitan. Antay, nakariing ka din ni Uncle Kao. Ay, nakaturog pa ilaan. Di mo ririingan tapno saan nakangaungtan. Saan ko matariingan? Amok matanapuyatan ni Dirabi eh. Napuyatan da amin nga opisyal idirabe eh. Wan nga raw dante. Sakto pa'y, napuyatan akmay. Iso abay ang pailan ni uncle mong agina na. Damdamagan namin ni Tata ba daw? Taapay ka no? Diyan mo ha. Kung nanakit din asadot ka nun ni Uncle Kao, takanayo na matmaturaw. Na, apay akas tamanan tinaibagana. Amuyo mata ni Tata ba daw? Balinswag, ti pa nagpampanunot na. Ay, ala, bye-bye am nga agpanunot, iti kayak na apanunutin, kwaraw. Apay, nagkapuamanan ba daw? Gitarwar. Nagaduti mabalin nga aramidom ijay bangkag. Ngamday tagis istambay tar aramidom. Nay, adamot araramide ka. Di ka kitagyaman, takanayon ko asiputan dahi ta kapitan. Kanayon na maturog. Ah, hindi kapitan ti ko na makanayo na matmaturaw. Wine, kita manday ta. Kung nakman mo si Katerina iti chismosa. Apay nga, adi mo amuday ta. Iso matlagayam ajak makitkita ni kapitan. Takanayon amat maturaw. Kito ay, kasta tinapang ko dinamag kinikwaraw. Kit nakaturog ka numanayin. Ay unay matdaytan. Iso nga awan Apolos pa nagprogreso na ito barangay tayaw tuyan. Taturaw ti kapitan tayaw. Ay, kita amang kide no nakalukatan gitirsina ni Marikwanang. Nakarikap ito limabasak. Apay nga takanayon maten amaalal dawan namang lukat ni Marikwanang. Kit opisyal gayam. Pers kagawad ko naman. Kay, apay kumangay no opisyal kan pers kagawad. Ay kat sadot matan akas kin ni parenteng. Ay si kaki di may tinulad dan ti kinasadot ni parenteng. Kasano nga rod itan? Awan bagas kan si daon. No saan namang lukat? Ay kituktukam jitirsina na. Mabitlaang! Na, si kamat gayam marituyang. Nangag mo dyan pa nagtuktok ka. Di mo sumardang ti panagtuktok mo. Kasanaw di ka manglukatan. Ay na, napuyatan ak ngamin idirabe eh. Ay, padamutin ni Kapitan. Kad, kanya nga ron ngay, opisyal kami gayam. Kaya't mo asawan, no nakaturog ni Kapitan, maturog ka ma. Ay, syempre ah. Di yun lang amin amo no kasano tirigat mi nga opisyal. Ay, maray. Pautangan naman. Na, umay mo din istorbo ti panaturog ko tapno laang umutang ka. Awan ngamin kanin mikin ni Badungkaw. Iso pautangan na kunda. Ay, saan ka lakuman nga in-may? Surunkon. Ayan nga ti kapek. Adto'y ti kapen. Malamgaya man. Ay, sumitngot pa'y din ah. Ay, puyat manan inton madamdama. Tapay. Kadwak na giti tanod nga grunda. Ay, wan, tanay. Ado manan dagiti minor di edad nga agwalang-walang. Saan daday ta? Ada pa'y na giti naskin alapdan abartat nga gulgulaw. Ay, katwan ah. Angamday, agal-alwad ka ah. Kagal alwadak man. Ay, agalwad ka kani pari badong.
Tani, sipsiputan na kagayam. Ah, apay ngay? Ibagbaga na kano nga awan at aramidem. Taday tala ang maturog ti aramidem. Bayaf ta maamuan ng tutipod na. Tiso kumangay. Kanyamot nga ti aramidin na kuma. Ay namaray, nagmayat titurog ko'y dirapay. Mas dawag tawang matan dagiti natagari amang martag apo manukaw itirabay. Nasaya at tanadlaw mo day ta, maray. Sigod atunggal rabay. Adag pukpukaw. Adag video kay ang makadisturbo iti turog. Nung idirabay, awan damatang. Ay, talaga nakaskas daw, ah. Wan nga raw, idi nakariingak itayag sapa. Kuna, ha? Awan na tagari ah. Amom, no apay, maray. Apay maray, Nagronda dagiti tanod idirabeay. Amom, no asino ti kadwada. ni kwarog ah, achip tanaw. Ni kapitan. Ah, ni Kapitan Gayam ti kadwada. Wan. Amo maray. Awan Apolos minor di edad ang nagwalang-walang dito kalsada. Kaya't mo asawan. Saan ang naturog ni Kapitan idirabe ay? Kanayon nga rod ang mapuyat. Aya, Mag-overtime kami pa iji barangay hall. da kayo nga opisyalis? Kawan. Diyo amo dayta. Hapay ko mga agpuyat kayo ngay. Ay na. Pagsasaritaan mi nga main ti budget ti barangay. Ah, kastaya. Isu aje bang ibagbaga dita asadot ni kapitan takanayon ang nakaturog. Saan apod no dayta? Asino aya nga main ti mangibagbaga iti kastakin ni Kapitan? Adamay sa tao dita analaing asumanaaw. Aya, ay, iyarasaas mo man nga rod kanya. No asino day ta nga ibagbagan. Si kakit diwan. Kasla di mo matamam mo. Diyan nga rod amaw. Agrogiti birngas na iti ba. Oh, napugtuamon. Ba? Diyak mat am mo day ta. Ituloy ka, kayat mo. Ay kitun amaray. Tapno nalaklakak amapugtuan. Bad. Ah, Oh, amo mo, tituloy na. ay awan, narigat apugtuan. Asino day ta aya? Ay, unay ka mutten, maray. Badong! Ah! Unay ka daya. Jay ba daw nga taga-kabangibang abarangay ti kayat mo asawan? Ape at tagakabangibang barangay pa ilangay. Dito yung barangay tayo, ah. Ah, dita siguro lao ti ayan day taaw. Ay, unay kan. Agin didiam mo ka pa ilang. Magkano ka balay mo? Ha? Ni badong kaw? Mismo. Si Kabo Mari, pagpabasulam manan ni badong kaw. Agtala ka man. Mayak man nag-standby dito para daan nyo, Kwarab. Ay, iparparit minti agistan ba dito paradaan, may tataba daw. Day, apay mo tabawal ngay. Umay ko lang damagang king kan, apay ajak makikita ni Uncle Mau. Nakaturog nga, main. Makitam day ta kalukwan niya. Awan pa'y amo na nga ramitin nyo sana maturog iti daw. Maturog man ni tirabi eh. Nagron-ronda kami ngamin itirabe Ajak mabate. Apay, saan mo amadmadlaw nga awanan ti agugulo itirabe Kasano ko mamadlaw ka, kit nakaturog ang ngalan. Una, may titurog yaw, tawanan ti disturbaw. Iso di mo ibagbaga nga awan araramidin ni Uncle Kaw. Ay naku araw, urian niya pa'y tibagbagam. Sadop at talaga ni Uncle Mau. Kita man, awan pa'y pulos progreso na ito barangay tayo. Apay, di mo nakita, jay tanod outpost. Ha? Ada ayamay. Dita sintro ti ayanday jay. Kan may patpatungpalan ti kurfyaw. Ay awan, Jack marik na, dagita progreso ng ibagbagam. Ay na, inteng. Nagmayat iti aglawlaw. Tanaglawag iti rabi di taruhar. Eh, nalpas nga min ti proyekto ti barangay nga street lights. Uray mo't ijay paraangan damarituyang. Naglawag. Taide nagsipngat. Eh, pinaikak mo't ijay Kapno lumawag may ti paraangan da. Nasaya at mait. Mayat ti mapan gumatang di tatirsenan ni Marikwanang. Uray no kastoy arabi
Ay, pambarak mo ten amapan makiinistorya. Ay na, nagmayat gayam no nalawag ti aglawlaw badang. Day talang umanayay, napakanagsakam. Nay, saan ka kadi anaragsak analawag ti aglawlaw mo? Saan? Papay kumangay. Na, naglidim laki din day tarupam. Asa nakabaulan apalawagan ti street lights. Ay, agoray ka man kida. Nay. Papay, sa dino ti papanam. Mapanak di tapirsina ni Marikwanang. Kaya, rabin, mapangkapay lang mo dita. Kag mapanangarod makistorya. Kukumaray, sinilawan ka di dagiti street lights, tinagnaan nyo nga imay di tersina. Ay katwin maray, ay na, naglawag ti pagnaan. Maray, apayak lahat nga da street lights tayo. Isuday ta, ti may sa proyekto ti barangay tayaw. Isungaro da kanayon kami amapuypuyatan. Gapo ta pagsasaritaan mi day ta abanag. Ay, uray gayam kanayon na mapuyatan ni Enteng. Taagda pakakitaan na. Kas kuma kadagiti proyekto yung nga street lights. Adda pa'y tulong amaitad kadagiti senior citizen. Adda! Ay kada kami nga rudon akin ni Badong kutinasken nga umuna iti listaan. Na, kasanungay day ta, baray. Ay na, siya talaga senyora kaun. Kano nasurok a 60 kaun? Nunangat nga to ti edad na, mas dakdakkel ti maawat na kwarta. Ay, 92 gaya mong titawang kaun. Na, hay, kunam itay, nasurok la a 60 ti tawon mo. Ita, imbagamot kan a 92. Kahit anya ngay, ni Badong ko ka 94 nan. Di pa'y lawan 100. Karon ay, di pa'y kukwayo amin ng ti kwarta no kasta. Imbag man, tanadanon nyo ti kasta at tawon niyo. Makadlawa kong kingkatuya nga. Matinday tangal aramido ba? Tapay manon. Rumwar ka mapamakiistorya iti rabay. Itial daw, mapangkaman makiistoryan. Na, kaapay nga gungot ka ngay. Nagmayat to, pa'y timapan makinistorya iti rabi ay. Tanalawag ti aglawlaw. Kun, nasiminton ti kalsada tayo. Saanan anapitak. Iswa ka na yun ka na rumwar. Kahit, kanya ngay kung mati problemam, lepasak mat amin at trabahok dito'y balay, sakbaya rumarak. Wen ang awan kadwa dito'y balay. Kasano ko maakadwaan kan kainistorya ka? Kapuro panang dilaw mo ter aramidom kini kapitan. Kaya, panang dilaw, kas kumaitian niya. Jay kanayon mo nga ibaga, nga awan aramidom ni kapitan, takanayon na nakaturaw. Isubay, puno mo na. Angam kita ang taglawlaw, nagadoon dagiti proyekto na. Oh, jay kalsada ang nabayag mo nga reklamaw. Abot, kan nagtabaw. Idi dayta, ngam ita saanon. Nagpintasan di kalsada tayo. Kitaang namin Amok, ay unay kan. Na, awang gayam, nailistan tinaganta. Makaawat tanto iti pinsyon into no mayabulan. Iso mapanak manen makiinistorya. Bareng adda manen madamag ko ang mabalay na pagkwartaan. Tata ba daw? Apay ngay takastamot ti panagnam. Ay, nasakay nga rin ti sikit kan tumangkaw. Jak mayon na to'y sikit kaw. Ay saus, nagadun tinasakit kan ka. Ay, awang mga rin may gatang iti agas. Di mo pa'y kaya mamaw? Ha? Tiyan niya. Kada libre nga agas nga itid na dita barangay health center tayo. Ay, andan. Wow, mapangkalangan dita. Ay, jak mo tayo ta. Mapankan, tapno mayong nat mo mat dita sikit maw. Ni Uncle mo ngay. Nakaturo ka. Ay, lukundak sa amitan. Kada damagag ni Uncle Mau. Kanayon nakas na ti sumbat mau. Ibagbagak lang matipod now. Diya kaya ti agulbawd. Ay, reklamok sanday tang Uncle mo Hagasam ta kanayon na matura. Napuypuyatan gayam. Ado nga min dagiti proyekto ti barangay nasken apagpuyatan na. Ay, sa bagay mo't kidi Isuasan mo kuman adildilawan ni Uncle, tataba daw. Tumulong ka kitday para iti pa nagprogresa o ti barangay kabildatan. Tatabadong, di ka dilaw-adilaw kini kapitan.
Gaputa mairanod kamat iti pagsayaatan para iti barangay. Ala sigay! Dadang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Tengteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan.